واشنطن میوانا من هيا میگان بودت کو سروکا لکولرانه لپیمانگاه کردیش با آشتیه خاتون میگان روش باش سپاس و میوانا روداویه روش باش گلک سپاس گلک سپاس ji pêşniyaza Mazlûm Ebdê ez dixwazim pirsek te bikim ew pêşniyaza navçeyeke ya bêçek dike li Kubanê her wiha belavkirina hêzan ku Amerîkayê jî li wê derê be. Tu di wê baweriyê de ye ku pêşniyazeke bi vî awayî ji aliyê Emerîkiyan ve bê qebûl kirin, bê pejrandin? îro agir-best hatiye dirêj kirin heya da wê hefteyê wek te gotiye û hin endamên kongrê hene, endamên senato hene ku dibêjin eger Tirkiye vê pêşniyara Hesede û Mazlûm Ebdî qebûl neke ew ê cezayên aborî bikin ser Tirkiye û yanî bersiv Amerîka hebe. Yani ev gavekî baş e lê ev nê çarêserî ye. Ez bawerim hin yanî bersivekî xurttir lazim be û ji bo Tirkiye qebûl bike. Ji ber ev pêşniyarekî baş e ji bo berjwendiyên her kesî. Eger Tirkiye dibêje yanî em ji bo ew li hiya sînorî me ditirsin, ka bila hezin Amerîkî yanî bişopînin temaşe bikin. Heya niha hewdan hene ji bo xurttirkirîna bersiva Amerîka. لا ez bawerim yani ev pêşniya di cihê xwe ye û înşallah ew ê biserkeve. Baş te got hejmareke sînator hene dibêjin eger hatu Tirkiye êrîş kirin dê cezayan li ser Tirkiye yanî proje yasayekê bo ferzkirina cezayan pêşkêş bikin çend sînatorin komarî ne yan jî demokratin? Niha di dû hene yek Lindsey Graham komarî û yek Chris Van Hollen demokrat. دما او يعني پشنیارا قانون ji bo cezayên aborî bicîbinin ez bawerim gelek endamên senato û gelek endamên kongrê hebin ku tevlî vê peşniyarî bikin wek me dît li 2019. Baş e. Niha em dizanin ku ev rêveberiya Amerîka ya Biden rojê xwe yê dawiyê de ne bîstê meha li pêşiya me êdî Trump tê ser desthilatê. Divê demê de yani heta ku Biden diçe û Trump tê Amerîka dikare bersivek xurt bide bi rastî? Yani ew dikarin tiştenek ku ew dikarin bikin ji ber saziyên hikûmetê Amerîka hene ku bi guhertîna rêveberiya Amerîkî nayê guhertin wekî kongre yani her du partiyên siyasî li kongre li senato ew komarî û ew demokrat yani ji tiştin ku Tirkiye dixwazin gelekî bi gumanin ew wezaretê parastinê yê Amerîka heye wezaretê karê derve yê Amerîka heye ew jî yani ditirsin ji nûvê evakirina Daeş ji rewşebê îstikrarî li Sûriye û rêveberiya Biden dikare bi ekîpa Trump nû ku were ofîsê yani bi hevre nikaş bikin, kar bikin û siyasetekî hevbeş çe bikin ev normal e yani di dema guhertina rêveberiyan û ji ber vê yekê ez bawer dikim ew dikarin hin tişt bikin. Hûn agehdarî wan danûstandinên ku bi navbênkariya Amerîka tê kirin di navbera Hesedê û hikûmeta Tirkiye de li ser Kubanê bi taybetî. Tirkiye daxwaza çi dike bi qasî hûn agehdar bin? Yani li gorî yê ku em dizanin û yê ku her tişt ku me dît li Bakurê Rojhilatê Sûriye li van 5-6 salên dawî Tirkiye dixwaze yani hebûna rêveberiya xweser û hebûna Hesede û hebûna gelê Kurd û hemî PKK'yên Bakurê Rojhilatê Sûriye bi xwe tune bike di herêmê ew dixwazin grûpên girêdayî Tirkiye ku gelek sucên şer li ser Kurdan, li ser jinan, li ser êzîdî Xristiyan her roj dikin ew dixwazin van grûpan bicîbinin ew dixwazin herêma Rojava vala bikin û ew dixwazin hemî herêmê bikin yani dibin kontrola xwe de ev ji destpêka şerê Sûriye heya niha plana Erdogan bû. Lê di van danûstandinan de Tirkiye çi dixwaze yani mercê wê çi ye şertê wê çi ye? Niha ew dibêjin yani şertên wan ew dixwazin ku dibêjin gerek YPG bi xwe yani dev ji silah berdin yani vegirin malên xwe
گرک او همی یعنی پشنگن یپجه قصده جسوریه بچه و یعنی نتنی یعنی او وكم دزانين او ريفبرن قصده يبجه او كردن رجوای کردستانی او بخواج سوریه اف يعني مالا وانه جهه وانه او نکارن سوریه بچن ام دبینن يعني شرطن تركيا پر زمته يعني دبجنكو او نجديه او يعني دانستاندن دبلوماتيك ناخوازن لا يعني او ام دزانن او اگر بس حتی درج کرن یعنی هلدانن جبو دانستاندن و چاری سرین پرسکرکان هنه اف دکاره بیجه کو یعنی بلکی ترکیه شرطن خواه هنکی نرمتر بکه دخوازین امریکا چی؟ امریکا دخوازر روشه لکوبانه بتایبتی بچه آوایکی چاره سر بکه؟ یعنی امریکا روشه اولهی و استقراری لسوریه دخوازه يعني أمريكا ناخذ كو داعش خواه جنوبي أوا بكي و أمريكا ناخذ كو روشة سوريا ببه خطرية كي جبو أولهية رجلات ناوين جبو أولهية أوروبا و أمريكا سروي أساسي أو دزانن أجر تركيا سركوباني إيريش بكي أف ببه خطرية كي مزن جبو أولهية هرمي يعني همي هزن حسد يبجه الكوباني أوش بله رئيس ميغان ديمانيتا باشا ديمانيتا قطبونا هفكاري من ويحاول بدن وي برزگريكي چاره سر بكن هنا پرسي من مانا كو اج ميغان بوديد بكم كو سروكا لي كولرا ده پیمانگها كردي لواشنطونه خاتون ميغان ديمانيتا وگريان دخوازم وي بپرسم يعني جبو كو امريكا ريل بر ايريشكل سر كوباني بگره وي چه بكه دكاره حتى چه آستكي لفو تفگره بكه وي بنگها كخول كوباني وكه دينا يعني أمريكا دكارين هنتش بكن وقت ما بسكر أو دكارين هودان دبلوماتيك كرتر بكن أو دكارين هزن خواه لكوباني يعني وقت شابداري بجيبنن لا از ویسا دبجم يعني انجام افرش لكوباني يعني نه بگشتی دست امریکای ده نه بگشتی دست ترکیه ده يعني دست گله کوبانی گله باکور رجلات سوریه رجوای کردستانه و گله کردستانه بگشتیه يعني ام همی يعني ناس دکن شیما لكوباني ل 2014 کرد سرکفتی بو جبر همی هزن کرد دفج سیاست شخصی و دمکی بردان و به حفره جبو پارستون بجوندین اساساً گله خواه و نتوه خواه کار دکر یعنی مدید هزن پشمرگا جه باشوری کردستانه هزن هپگه یه جستا جه باکوری کردستانه به حفره پشتگیری دا گله کوبانی یه بجه و جارکی دن گرک همی هزن کرد ین لشکری ین سیاسی به حفره تف بگرن به اوایکی دیپلوماتیک به اوایکی یعنی نزنم چه لازمه جبو پارستنا کردن روجاوا و جبو پارستنا لأمريكا ويتشبكا جبو كوريل برفيكي بقرش بركو أو نافبينكاري وسرپرشتيا وان دانوستاندن عندك اري راسته يعني جبو أمريكا وقت منجو أو دكارن يعني أو حوضان دبلوماتيك يعني تاني ريكن دبلوماسي دكار بكاربينا هنتشتن وكيدن هنا يعني مجارن شرطن عبوري هنا وكي أو جزاين كو مبسكر قالك تشتن ويسا هنا و او جی دکارن یعنی نها پاچه ج پلانا کو هسته پشنیار کرد او کو هزن امریکی یعنی لسر سینور کوبانی وک چافدری یعنی ورن بجی آنن و اگر او دکارن ویسا بکن یعنی اگر هزن اوروپا یعنی نه هجه کو امریکا بخواه بکه امریکا دکاره یعنی به هفره به هفکارن خواه کود نه بکه يعني أو دكارن هزن لشكري وك شوبينر وك چافدري لحرم بجيبنن جا أمريكا وفيكي بكا برس أفا بتايبت يعني ترامب قالك جاران دبيجا أو بيويس نابينا كو هزن ولاتي وي لدرفي أمريكا شربكن راسته نديارنها يعني أف أجر أو بكن أو ناكن أف أنجاما يعني سياسة أمريكا أف أنجاما حوضان دبلوماتيك أن روجوای كردستاني أن حمي هزن كردستاني يعني
أنجام يعني سياسة تركيا، أنجام سياسة هفكار أمريكا لروجلات نافين يعني دولة عرب يعني العراق يعني حكومة هرم كردستان أنجام قلق تشتنه از باوردكم يعني تهديدن أولهي خطرين أولهي كو أمي ببينن أجر تركيا بسر كوباني إريش بكن أو كاس مزنن كو يعني أف دكارن سر سياسة أمريكا باندور بكن ويعني أمريكا دكاري تشتكي ويسا بكي لأنها دين دياره. وزارة الدرفة أمريكا بحثا هن آواين چافدێریە ڕەوشێ دکن دەبێژن کوبڕێکە هەن ئامۆران چاودێریە ڕەوشێ دکن چاوا چاودێری دکن و ئەف ئامۆر چنە لە کوی دەرێ کوبانێنە يعني لغوري آگاهی کو مدید جبو هن روزان هزن امریکی لکوبانی بونه جبو يعني چافدری آگربست جبو حودان دیپلماتیک دنا برا هسده ترکیه ده از باورم يعني امریکا چاوا روش دزانه يعني ج هزن خواه و دیپلماتن خواه ل باکور رجلات سوریه ج تكلين خو بهسر ره ج تكلين خو يعني بتركيا ره و ج آگاهی کو يعني ج چاوکانین وکری تن وکی ج نوچه و راگهاندنه ج برویه که جیوی صد بجم يعني گرینگه کو ام مجارا کوبانی مجارا روجوا يعني بکن مجاری که گرینگش بو راگه هندنا ناف نتویج بو راگه هندنا امریکیش بو هر کش باش بزانه روش چاویه لحظه بجم يعني گلک چاو کنی هنه او دزانن نها يعني او برسوا خواه آمده دکن و او انجام گلک فاکتورن که ما بحثا وان کریه ده بحثا داخوازیان ترکیه کرج یپگه و هسده بتایبت کو فرماندارین دیارین هسده و ین یپگه یه نسوری ج سوریه درکون امریکا داخوازه که بوی آوایج هسده کریه؟ يعني او تركيا دودتش خواست جو ينكو نه خلق سوريا بچن اما اوجيد بجن ينكو خلق سوريا اوجيد خوازن كو او بچن ينكو نه ج سوريا نه يعني هن چاري سري جبو و مجاره هنه امريكا اگر او تشتكي ويسا دخوازن او دکارن يعني وكي چاري سري جبو ستاتويا وان كسان آمده بكن جبو او دکارن يعني ورن جيهكي يعني او كسكينه او كردن با كوري كردستانه روجلات كردستانه كو هات سوريا جبو شري لدجي داعش يعني او جيانن خواه و يعني جبو پارستنا روجوا جبو پارستنا جيهانه جداعش يعني او قلق تشتا جبو وان مجارن جبرويه که يعني نه هوچه يعني او بشینن ترکیه بشینن ایران اف لدیجی ما في المروفانه و اف نه تشتكي باشه جبو کسن کو لدیجی داعش شر دکر امریکا دکاره يعني برویا يعني هودان دیپلماتیک ستاتویک يعني پلانک جبو وان کسان آمده بکن و جبو يعني فرماندارن يبجه كو خلقي روجواي كردستانيه كو او يعني بخواج سوريا نه يعني از بورم امریکا ناخوازی کو او کس جسوریه بچه جبر امریکا نها به هفره به وان کسان يعني کمپانیا لدجی داعش بریوه دبن يعني او کس بخواه هفکارن کواليسيونه نه بله امریکا کواليسيوني باش ناستکن او ناخوازن کو او بچن جبو دانوستاندرن دنابرا ریوبریا خوسر و هتا شده امریکا چج هسده و ریوبریا خوسر دخوازه از نزانم نها لا ام دکارن بفکرن يعني گوری بجوندیان امریکا کو ام ناستکن گوری بجوندیان هسده کو ام ناستکن هنتش تنه یک ام دزانن يعني امریکا يعني سياسته حتى شيء بجومانه او دزانن او بره القاعده او نصرة بول او دزانن كو او يعني پشروجا كم نتوان أولي وباوري كم نتوان أدنيك وجنن لسوريا دبن رجيمة حتى شدا
يعني نه پشیروژکی باشه او دزانم کو يعني اگر گروپن وکی هتشه او نکارن يعني بأوايكي باش لدجي داعش شر بكن بأوايكو أمريكا وأوروبا دخوازن و هسه ده ريفبريو خسر أو دكارن شبكن يعني راستي كماسي هنا ده سيستم واندا لا أو مافن جن مافن بكاتيان مافن كم نتوان أوليو باوري دي باريزن يعني أو دكارن جلن باكورو رجلات سوريا لبشي روجا سوريا دانستاندن جبو دستورکی نو حکومتکی نو تمثیل بکن او دکارن يعني وانتشتان دانستاندن د پارزن و او دکارن يعني او مسیون خو کاری خو جبو خلاص کرین داعش بدومینن جبره که ام دکارن بجن کو امریکا يعني دخوازه يعني کو او دکارن بشداری بکن و امریکا از بورم یعنی او تشتن کو مبس کرد دخوازن یعنی پارستنا مافن کردان مافن پکاتیان مافن جن و سیستمکی کو یعنی نبه خطریه که جبو اولهی و چافکانیا به استقراری امریکا يعني حتى شيء خصية نافا لسا تروري دا تدزاني تركيا جيد بيجا يبقى ترورستا دبكو بازارك للسرفيه كي بيكرن يعني يك برامبر يك نابرا امريكا وتركيا دا يعني اف روش قيادة كيكو او نافي تيروريست نافكي سياسية يعني تركيا بخوي جيد بجن حتى شي تيروريستن لا او بهفري كاردكين لسوريا اگر امريكا دخوزه پرسكرك يعني بگشتي چاري سر بكن او جي دكارن يعني هن دبلوماسي و بازاري د سرفي مجاري بكن او دكارن بجن يعني اگر حتى شا دخوازه كو يعني حتى شا يعني وك امريكا حتى شا جلستيا تروري يعني داخلين يعني جرك حتى شا يعني دانستاندن بريفبريا خاصة بكن جرك أو مافن كردان مافن بكاتيان مافن يعني كم نتوان أوليو باوري مافن جنان ببارزن جرك أو يعني دجي حسده شرنكن أو دكارن يعني جلك تشت بكن جبو أو دكارن باندور بكن سر يعني حتى شا تشبكن لسوريا از باورناكم كو او يعني تشتكي لدجي يعني يبقى وحسده بكن جبو في مجاره يعني برسكرك هري مازن جبو روجاوا جبو يبقى حسده او اگر هزن امريكا فيكشينن و چاري سري يعني دبلوماتيك نبه لدمكو هزن امريكا فيكشينن گەلێک سپاس بۆتە مێگان بۆ دێت سەرۆکا لێکۆلەران لە پەیمانگەها کوردی لە واشنتۆنێ تولگەلمەوش گەلێک سپاس بخێر هاتی